12 Stars Universal Pictures neresa akafilimu kano wamu ne Rainbow Umbrella. Kano kalango ni Blast Studios. Tutandika n'ekintu ekiri kutambula chaida kyagwa ku mwami wuno. Filimu ya muga ya Faizo na akalese kano idi oyo kafulu wagema mu kintu. Omwami wuno ali kusima mu nimiro bali kusimba mu idagala kuloga yeiriza amataka g'abantu nze niwe. Filimu bajese kaloli omulogo. Wasalimbira mu kibanja bibakera kitwalo nonya. Omuntu watambulira mu kibanda ky'abantu abatali kwenda ku kiibo oyo. Ugambye oja kubata kali. Kaloli munavayo ida kuiba itakali abandi edange be. Umanyi kaloli ya. Imwe timwidi kaloli ya naini okuloga omuntu asinga okuloga ku kyalo kuno. Omwami wuno ali kusawa. Omusota gwali gumumodye bana. Tata Jeni. Ai tata Jeni wa muzano buli kuncho buli lotwido okulimozana buzane ki. Kaloli yatabukire ekyala zibyo bwira atwale itaka. Lado data ndiko okuvaayo. Tuse ku kyalo kuno. Abantu batandika okwebuza kinkomerero. Bajese kaloli omulogo. Kaloli omulogo King Jose ne yakawandika. Omuzungu oweidinda wuno abantu balira amaziga. Ebintu by'amalogo mu bana ebintu by'amalogo mu bive ku kyalo kuno. Omusota gwavayo. Omusota guli kujamumira. Omusota gwamumira. Bajese kaloli omulogo gironye ku matundiro ga Uganda wona director ni Katerega Medi ate Geoffrey King ni editor wayo okuva mu 12 Stars Universal Pictures kano kalango. My name is Viola Bagaya. Onakoba nti ni Viola Bagaya. My poor simple family. Ava muka family akana kuna kukukyale eyo. Birthday. Boyfriend we am surprising anika birthday party. Somebody. Obwemba bwayembebwa. Muntu akuze. Dear Viola. Everything started fine. Buli kintu kyatandika bulungi. But then aye bwe bwazibe mundu dalondebwa. Eisasiri avuga omulambo gwagwa. Abantu balira obwiro obwo. Amaziga gaabo n'abantu. Okutya kwatwidire ekiro obwire bonna. Police kuba bino ebintu biwanvuye. Onakoba ati twete police baneide tulyambe. Mugenda kufa mu gwewo. Mulaka yabakoba ati mwena muli mirambe egitambula ebisakiro byatandika okusikibwa. Bajese tragedy ekibwatukira. Imwe muje munyambe. Bana bamutwaire mukazi wange amatoki gatandika ono yeirire yeidinda ali kujja idinda ali kubita mu bimwani ajeka. Guno ti mulambo guno bana afuire mukwano gwange. Omusada nga awere ono ni muga ya Faizo oyo kafulu. Imwe obwire omuli kutulengezanga iwe bano bona balina okufa. Wange yaraziwa. Omwana wange yajirewa. Liza. Kiboneka bamufumbiza. I have a night. Nine ekirowoozo kyenfunye nze emisinde gyatandika. Jambi ya davaayo emundu dagwa. Gasiya iwe. Mbafunye. Emundu dalondebwa. Why don't you just kill me? Ye wondi tanze nejire mu magombe. Ya mukbeisa sigasiya bajese tragedy ekibwatukira. Ginonyeku mu matundiro ga Uganda wona oida kugifuna kalango.